ntangwano izopfa isubiriye kuko ntamvo yayo n'imwe iboneka. Ibi bavuga ko amakudeta ntashoboka uca amashirahe kose huga. Nagezweho kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya gatanu Ruhuhuma 2026 FDN byohereje abasirikare benshi cyane mu bice bitandukanye byo muri Side Kivu. Ni mu gihe kandi byemezwa ko Tanzania nayo yongereye imbaraga mu rugamba rukomeye. L'enseignement yabyo ku ruhande rwa Demiape ndetse no mu Burundi bamaze kugaragaza raporo igaragaza ndetse yemeza ko M23 ishaka kwisubiza Uvira yewe bishobora no kugerwaho muri iki cyumweru. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko M23 yamanuye abakomanda bayo kabuhariwe mu bice bitandukanye bigize ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, kuko ro bikomeje kugenda bigaragara kandi bivugwa. Benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bamaze gutangaza ibimenyetso simusiga bigaragaza ihungabana ry'umutekano, bigaragaza kandi ibijyanye n'ibishobora kuza kuba bizatuma imirwano irushaho gukara nkuko tugiye kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Abakuyendaga kwinjira mu mujyi wa Uvira bagashaka kwambutsa ibikoresho baturutse ku mipaka uko ari ibiri, haba wa Gatumba ndetse n'uriya wa Kavimvira. Yego, bakagwa mu mutego ukomeye, bikekwa ko bishoboka ko ari umutego wa AFC. Aho bana bambuye na kontinere ebyiri z'ibikoresho ndetse hakagira abasirikare bamwe babipfiramo, bityo nibwo impinduramatwara zabo zahise zihinduka ndetse icyizere gihita gitakara. Ubu bari gukora gahunda zabo ku mirongo y'imbere y'urugamba, nibo bari gutegura, nta cyizere bagifitiye ihuriro rya FARDC. Yego, wenda mbere yuko dukomeza bwana Safari Laurence Kanyuka ku munsi w'ejo yasohoye itangazo rikomeye, ndagira ngo rero utwemerere turi live turinyuzeho tugerageze turebe icyo avuga, ubwo noneho tugaruke noneho tureba kuri tere n'ibindi biri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Yego, aho atangira ati communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123 du 3 février 2025. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installé à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC 23 dans les zones libérées, notamment à Masisi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées des massacres de civils répétés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC 123 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement précocis. Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera
dans la commission de ces crimes, l'AFC M23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC M23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement les cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC M23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu, et doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC M23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours le 3 bikorewe Igoma ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2026. Murakoze cyane rero. Iyi ni message ya Laurence Kanyuka, ni itangazo yasohoye agaragaza situation y'ibiri kuba, agaragaza uko ibintu bihagaze kugeza magingo aya nkuko rero bigaragara kandi bimeze. Akaba rero yagaragaje aho bahagaze, agaragaza ibigiye kuba. Bwana Safari, nyuma y'ibi byatangajwe na Laurence Kanyuka, kugeza ubu turitega iki? Ni ibiki bihagaze biri kugenda bigaragara bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bivugwa ndetse binibonekeza ku mirongo imbere y'urugamba? Magingo icyo nakubwira nubwo bwabayeho, ubona yuko n'ubundi ingabo afite ikibazo cy'uburyo ki bakura ibikoresho n'ubundi muri no mujyi wa Uvira. Yego, ku ikubitiro bakaba barashatse kubikuramo. Nakubwiye ko bahuye n'abasirikare batazwi bakabasubiza inyuma ku mupaka wa Kavimbira ndetse na Gatumba, bashakaga kwambutsa ibikoresho bakanafatamo amakontineri. Yego, hano rero muri ibi bice biri guhwihwiswa ko n'ubundi AFC yavumbuye uburyo bukomeye bwo kugenzura ibibuga by'indege biturutse ku bikoresho n'ubundi ngo yafatiye Igoma. Ibi ngibi rero ngo nibyo biri gufasha AFC nyine kugenzura ibibuga by'indege. Ubona yuko i Bujumbura urwikanze rwose aba FDLD bashaka kwitandukanya na leta ya Kinshasa bitewe n'uko communication yabo yinjiriwe. Bakaba bari bubatse uburyo bushya nyine kugira ngo barebe uburyo ki bakwambutsa ibikoresho byabo byinshi biherereye muri biriya bice. Yego, urumva rero ni ikibazo gikomeye cyo ku rwego rwo hejuru, aho abayobozi b'amasheferi bari gutanga imburo bavuga ko AFC ishobora kuba yarabashije kuba n'ubundi yarinjiriye ibi bibuga by'indege byose, ndetse bivugwa ko ni Kinshasa Perezida Tshisekedi adatekanye bitewe n'uko ko M23 yaba yaremeje ko ibitero byose aho bizaturuka hose. Safari ku murongo wa telefone rero turumva Safari tutabasha kumwumva neza, ariko mu gihe tutari kumwumva. Ndakumva. Yego, wakomeza watubwiraga ko ndimo nkubwira ko abayobozi b'amasheferi ari bo barimo babwira
abaturage muri ibi bice barimo bavuga ko M23 yemeje ko yego aho ibitero byose bizaturuka aho ariho hose ngo niyo byaba ari bizaturuka Kinshasa, bizaturuka i Bujumbura, ibi bitero ngo barabihagurukiye biturutse ku bikoresho byose, ndetse bavuga ko niyo byazaturuka Tanzania, ndetse akaba iri huriro rya AFC rikaba ryaravuze ko uko byagenda kose abacanshuro leta y'Kinshasa ikangisha ngo nabo bashobora kuba babashakisha. Bivugwa ko ndetse binakekwa ko AFC ishobora kuba yarashatse abacanshuro bo guhangana n'ubundi n'aba bacanshuro b'iri huriro rya FARDC. byo bikaba byaratangiye ryari kugenda bigaragara muri ubwo buryo. Mu bigaragara urumva ko n'ubundi aho intambara yatangiye guhindura isura ni muri ya nyigo n'ubundi drone zari zimaze iminsi zitera harya mu Minembwe, ubwo ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 niho ubona ko ibintu byahindutse, ndetse AFC yahise isohora itangazo rivuga ko ibikoresho n'ubundi byose bya FARDC yasize ku kibuga cy'indege cya Goma ari byo iri gukoresha amagingo aya, akaba ari nabyo yakoresheje irasa Kisangani ku kibuga cy'indege, aho n'ubundi inatangaza ko ubu iri kuhagenzura nta bindi bitero byahaturuka biturutse mu kirere ngo niyo babigenza gute. Bikaba byo byaratangiye kuboneka ryari. Ibi ngibi n'ubundi urabona ko nyuma y'aho barashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, urumva byari ku itariki ya mbere n'itariki ya 31 hafi aho ngaho, nibwo n'ubundi ibyo batangiye kuhagenzura guhera ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa kabiri. Yego, ubwo rero urumva uko kuhagenzura ibyo n'ubundi abayobozi b'amasheferi barangije kubyemera, abarangije kubimenya, urumva ko bose bamaze kumenya umugambi wa AFC, ndetse banatanze n'icyitonderwa aho bavuga ko ibi bigaragaza ko M23 n'abayobozi bayo n'abayobozi b'ibihugu bafite aho bavuga ko ibitero bizaturuka haba Bujumbura haba na Tanzania. Uri kumva ko AFC izarenga n'umupaka, atari kwa ngo ni ikibazo cy'uko wenda izakontorora Kinshasa gusa cyangwa iki gihugu cya Congo. Bo batanze n'umuburo bavuga ko haba n'aba bijanditse mu mirwano iri kubera muri Sud Kivu, ubwo twavuga Uburundi ndetse na Tanzania, bavuze ko n'ubundi uko byagenda kose ibyo bitero n'ubundi bizaturukayo naho batazigera babyihanganira. Ubwo urumva ko wenda bitewe n'ibikoresho ngo byari biri muri uriya mujyi wa Goma bifite ikoranabuhanga rihambaye, urumva nibyo bibashije gufasha AFC mu rugamba iri guhanganamo n'ubundi na leta y'Kinshasa. Yego, hari amakuru bwana Safari avuga ko hari ubwato bw'abatanzania bwarasiwe Tanganyika. Izo hari ikintu waba ubiziho? Ibyo ngibyo byabayeho n'ubundi nta nubwo ari ubwa mbere baburashe, hari n'ubwo bigeze kuburasa ariko burabacika bitewe no kunyaruka kwabo, ariko magingo aya AFC yahagurukiye abantu bijanditse mu mirwano iri kubera muri biriya bice. Nakuvuga ko Tanganyika ubu iri gukontororwa nyuma y'aho bafashe imodoka z'aba PDDF zirimo zihungisha ibikoresho biva muri biriya bice bya Uvira. Urabona ko inyakote ya Axe ya Tanganyika Baraka bigaragaza neza ko AFC iri kuyikontorora ku rwego rwo hejuru, nyuma y'aho yigaruye turiya duce two hejuru ya Makobora mu misozi ya za Pemba na Mitambwe. Urabona yuko n'ubundi Axe ya Tanganyika Baraka ari nayo mpamvu ubona ubwoba ari bwose, aho ingabo z'Uburundi zashakaga guca ku mipaka ya Gatumba na Kavimvira, bigasa nk'aho n'ubundi basanga M23 nkaho naho yahagose. Urumva gusubira inyuma birasa nk'aho
byaba ari ingorabahizi kuko bafite urwikanga ko AFC yubatse ibirindiro bikomeye muri biriya bice. Urumva ko aho bari basigaje kuba bakwambukira ni kuri iyo mipaka, ariko urabona ko AFC isa naho yahageze. Ibyo byabaye n'ubundi mu ijoro ryo ku itariki ya 2 aho bashatse kwambutsa ibikoresho bagasanga abahungu bahitambitse aho banahabamburiye kontineri zigera muri 2 z'ibikoresho. Mu yandi makuru rero hari nuko umusirikare ufite ipeti rikomeye mu ngabo z'u Burundi Major Minani, umwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi, yafashwe matekwa n'ingabo za MRDP twirwana mu gace kahitwa Bicumbi nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano yabereye muri aka gace kari muri territoire ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ahari ndetse akomeje kugenda avugwa nuko hari imirwano ikaze ingabo z'u Burundi zifatanya na FARDC n'imitwe ya Wazalendo n'umutwe wa FDLR bagabye ibitero bikomeye ku baturage b'abanyamurenge mu bice bitandukanye bya Minembwe. Kuri uyu munsi kandi haravugwa ibindi bitero byagabwe mu nkengero za Poezero muri territoire ya Fiza hakomeje kuba indiri y'imirwano idahwema. Andi makuru ahari rero aravuga ko mu gace ka Bicumbi hafatiwe uyu Majoro Minani, ari agace kari hafi cyane yitwa Kalingi, kakaba rero kamwe mu duce twabaye indiri y'imirwano ikomeje hagati y'impande zihanganye. Abakurikirana ibibera muri aka gace baravuga ko imirwano yatewe ahanini no gushaka kugenzura utundi duce two mu misozi y'umurenge dufite agaciro gakomeye mu bya gisirikare n'umutekano. Imugero amakuru akomeza avuga ko kuwa 2 ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 2 2026 ingabo za leta ya Kinshasa zifatanyije n'iz'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR nabwo zari zagabye ibitero mu bice byitwa Kivumu, Gahwera n'ahandi haturiye Iminembwe. Icyakora byarangiye MRDP twirwana bibasubije inyuma ku mbaraga inabambura ibikoresho bikomeye bya gisirikare bizafatiwe muri iyo mirwano, bikaba rero byarafashwe nk'igihombo gikomeye ku ruhande rwa leta. Kugeza ubu umutwe wa MRDP twirwanaho uracyagenzura uduce twinshi tw'ingenzi two mu misozi miremire y'umurenge harimo Poezero, Mikenke, Minembwe, Rugezi, Bijombo, Rurambo n'ibice bifatwa nk'inkingi ikomeye mu rwego rw'umutekano n'ubushobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba bikomeje kuba rero intandaro y'intambara n'ihangana rikomeye hagati y'impande zihanganye nk'uko bitangazwa. Ibi byose rero birerekana ko umutekano mu misozi y'umurenge ukomeje kuzamba mu gihe abaturage babo bakomeje kuba mu bwoba ndetse no mukangaratete nk'uko ro bitangazwa. Ngayo ngukoro bwana Safari watujana ku zindi aksi nawe ukatubwira uko bizifashe ndetse nuko bikomeje kugenda bigaragara. Maginga ya n'ubundi mu bice bitandukanye birimo kumvikana n'imirwano n'ubundi hano mu misozi ikikije Uvira aho bivuga ko aba Wazalendo bakomeje kugaba ibitero kuri AFC bitewe no gushaka akaburyo ki basa nkaho n'ubundi bakwigaruriza icyizere batakarijwe kubera yuko maginga ya icyizere kuri kuba Wazalendo cyaratakaje kuko ku mirongo y'imbere y'urugamba batagikoreshwa. Bigaragaza neza ko ndetse byemezwa ko bishoboka ko aba Wazalendo batakarijwe icyizere ku buryo bari gushaka buryo ki bagaruza icyizere kugira ngo bongere kwizerwa na leta y'Kinshasa kugira ngo bongere bagarurwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ariko ahantu hakomeje kugaragara ibitero bikomeye twanyarukira muri Ntoru Kivu naho hari umuntu waho twari turimo tuvugana muri iki gitondo arimo abwira ko imirwano n'ubundi ikomeje kuzindukira hano muri teritwari ya Ruturo mu gace n'ubundi ubwo ni Grupoma ya Bwito mu gace ka Kivroma ndetse na Kanyamangahe ni Kanyangahe aho n'ubundi aba FDLR ndetse n'abamayimayi bakomeje kugaba ibitero. Bivugwa ko umugaba mukuru w'ingabo wungirije w'ingabo n'ubundi za FARDC Jacques Charigonza hanyuma yaho n'ubundi aje muri ibi bice akaba akomeje mu gutegura amaoperasiyo kureba buryo ki yakinege AFC. Ayo ni amakuru yabashije gutohoza aho n'ubundi uyu Jacques Charigonza ahererewe n'ubundi
n'ubundi muri teritwari ya Rubero, akaba acumbitse n'ubundi mu mujyi wa Beni. Avuga ko uno mujyi wa Beni ari umujyi wa kabiri ukomeye nyuma y'umujyi wa Goma, n'ubundi muri Nord Kivu, akaba ariho aherereye mu buryo bwo kuyanga rero uburyo ki yahangana n'ibitero ndetse no gukumira AFC. Ubona ko ishaka akwigarurira ibice byinshi by'ahangaha, aho binemezwa ko n'ubundi nyuma y'uko ahangaha ibitero byagabwe kuri AFC muri ibi bice, byatumye AFC irwana muri teritwari ya Warikare muri grupoma ya Gisimba, igafata n'ibice bigiye bitandukanye. Ubona ko AFC ikomeje kugenda yongera imbaraga, aho nakubwira ko ibyo bice yafashe biri muri grupoma ya Gisimba ari ibice byiza cyane, ubona ko ari ibice nyine bakunze kuvuga ari point strategique mu buryo bwose, bisa nkaho byegereye umujyi n'ubundi wa Warikare. Bivugwa ko isaha ku isaha Warikare yose AFC ishobora kuyikuramo bitewe n'uburyo yaba nyine yarakoze uburyo bwose bushoboka bwo kuba yafata utu duce nyine twiza tw'imirwanire. Kuyorohera no gufata Warikare ngo ni ibintu byoroshye, isaha ku isaha mwakumva hari icyahindutse n'ubundi, kubera ibitero bikomeje kugenda bituruka muri biriya bice bya Warikare. Ndetse ubona ko n'umuti usa nkaho wavumbutse. Urabona ko mu minsi yashize intambara yari ikaze, drone zaturukaga n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Urabona ko n'ubundi Bangoka International Airport nyuma yaho bayikoreye aho byabaga bakayica intege. Urabona ko kugeza amagingo aya akaba ari nabo bari kuyigenzura. Urumva ko n'ubundi hari icyizere gishoboka ku mirwano igendanye n'ubutaka ngo AFC ibintu bigendanye n'imirwano ku butaka ho ngo nayo ntiyoroshye nyine ngo izi kurwana ku rwego rwo hejuru. Ubwo urumva niba baciye intege iri huriro rya FARDC mu mirwanire y'ibitero yagabaga byo mu kirere. Urumva ko AFC yahinduye strategy, ubona ko intambara noneho isubiye ibubisi igiye gukara ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka mbashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha Kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.